ده ده سیویه که آداره ده 1996 ده پروبلم و شر نفخایی ده نابرا یکیتی و پارتی ده پارتی yani yekîtî bi piştgiriya Îranî bi piştgiriya Îranî yekîtiya Celal Talbanî hewlêrê dagir kiribû. Partî jî çare nema Apo û PKK ji piştî lê dixin derfet nemaban Sedam Hüseyn kir. Sedam Hüseyn hat û alîkariya PKK kir û Yekîtî Niştiman ji hewlêrê qewitand û paqij kir. Tiştekî baş e na tiştekî ne baş e. Mesûd Barzanî jî rex nekiriye û Mesûd Barzanî ew cesaret li cemwî heye lêborîna xwe ji gelê Kurd xwestiye. Mesûd Barzanî negotî wela diya me ereb e dema çû cem Sedam Hüseyn negot diya me ereb e. Wela ez dixwazim xizmeta firsetê bidin min derfetê bidin me dixwazim xizmeta Iraqê bikim wekî Apoyê we. Mesûd Barzanî wilo nekir. Wilo nekir. Wela nizanim ez nehêlim dewletekî Kurd çê bibe Mesûd Barzanî vê negot. Apoçî û Yekîtî Niştiman diçin vîdyoya Mesûd Barzanî dema ku di not û yekê de çû cem Sedam Hüseyn ji bo meselê çareserî ye. Çareserî ye. û Apoçî êrîş dikin. Apoçî naçin vîdyoya Celal Talbanî dernaxînin. Yani wilo çi me yani çi wilo biaqil in. Diçin vîdyoya Mesûd Barzanî dertînin a Celal Talbanî dernaxînin. Ava bidirxistin. Eger hûn weqasa ji Sedam Hüseyn acisin û hûn layıqî Mesûd Barzanî nabînin her cem Sedam Hüseyn hûn wilo heqwasa welat parêzin meheva Yekîtî Niştiman ava Celal Talbanî jî bavê Qubat ava fotoyê wî wêne ew jî çû cem Sedam Hüseyn û ew bi qasî ew çî cem Sedam Hüseyn eger Mesûd carek çi be Celal sed car çi ye. Sed car çi ye. Hûn vî dibînin hûn vê nabînin. Xem nake deqekî bisekin. Xapoçînê hêja bisekinin. Ez ê tiştekî din rêwe bidim. Mi berê jî rê gotiye ez ê dîsa rêwe bidim. Ev rojnameya El-Hayat perçeyekî ji hevpeyvînekî ku bi Apo re kiriye di hevdê meha yekê 1998 hîna li Şamê bû. Kî Serokê Newewî Birêz Ebdullah Öcalan çi dibêje? Dibêje ê rojnamevan pirs dike têkiliyê we Iraqê dibe wela têkiliyên me Iraqê hene nabêje na. û em dixwazin pêş bixin Apo dibêje em dixwazin pêş bixin lê xuya dike Iraq hatî xapandin û Iraq dixwaze têkiliyê xwe bi
بتركيا بيش بخه وام هولداني مهنه كو ام عراقي بيج ناد شاشة في مسألة هاني بنرن خاپۆچی ئەوا سەرۆکێوەیەنەوە وی دبێژێت تێکیلیە پێکەکێ برژیمە عێراقیرایە ئاپۆ دە حەمبێزە ڕێژیمە حافظ ئەسەد ئابعس ڕێژیمە داگرکەر 19 ساڵەمە و تێکلیوی برژیمە بەعس ئاداگرکەر عێراقیشی هەبوو و تێکلیوی بە ئیرانەژیر هەبوو ژەدەمە ونوەرم بەحسا خەلکێ بکن يعني جيروكاوا جني جيروكاوا تيكليين بداغر كراره وكي كريغرتي وكي كورتيل خرج بعصا سوري رون شغلين وكي كريغرتي وكورتيل خرج ايراني يرجعون شغلين وكي كريغرتي وكورتيل خرج امريكا جير شغلين وبروسار جير داري بكريه نا اخذ نا نبيجن برزاني ونزانم چه ولو فاشیزمێکی چێکردنە لە دژی بەرزانی ولو خوینە بەرزانیە vەخۆن درێوان ڕەحەت نابێت سەدام حسێن 8,000 بەرزانی کوشت ئاخافتنێ سەدام حسێن نەوەکەی ئاپۆچیایی لە دژی ماڵباتە بەرزانی لە دژی مەسعود بەرزانی یاو ئانا مەرە کارە ڕەخنە بکرد لە مەسعود بەرزانی لە پەدەکە بس نوكي فاشيزما دولتا PKK دولتا جميل باي يو فقر لميتي بنر لميت افي احوالي نميتي اي محبي اي جهبي ولوان بنر نشاوا بر مثلا اوي بيجن عشيرة زانم چنه وشهر لPKK بنرن ودردورا PKK بيچي بفاشيزم لدجي في آلا هاني آلا كردستانيه çok ez şerri wê kirin û têk çûn li dijî malbata berzanî şerrî wê kirin û wê têk biçin li dijî doza Kurd şer kirin wê têk biçin PKK pêxistinekî bi vî rengî yani wek gotî şikir ji Xwedê re welhemdullah me xwe jê xelas kir em jê yani ew dîroka ku em 20 sal 21 sal 22 sal em têde apôçî bûn ام پرژ از جوی دیروکا هانی فری دکم بلی جی و نها جی شگلی کرد لیبورینا خود خوازم کروش روژا مخابن 1000 جاری بخابن از آپوچی بود